Anyang laki din! Day tamanin bulam ti igamam, Pedro. Papanamanin aya. Ingkam dumayong ag-basketball, Gina, bakit? Ay na, Pedro, day talatan agbas basketball ter aramidin nyo kadagiti babarka, Adam. Saan kan matatao dito'y balay? Anya laki din to ya asawak. Aya, basketball nga ro, ti pagismat. Wala, nga malaman no sumangpot ka dito'y balay. Anya laki din, ni bakit? Di ka kadiag dandanag. Tinapatag. Agawid akpay dito'y balay. Kat, anya nga oras ka manin nga agawig. Ay, jak may baga, bakit? Amang ano, maganasan mi ti agay-ayam iti basketball, kat rabi kami ton niya gaway. Napanan manin di asawam, Jenny. Napan nagbasketball na nang. Inal daw lakit din ang mapan ag-basketball ni Pedro, anak ko. Nausam ngamin nga agbasketball, nanang. Ngam kaslamot tan barong agtigtignay. Kaslaawan asawa na, nurumrumwar, tanakapurpurma. Ay na, baybay aklaang ti asawak, nanang. Agkontra kami laang no dilawak tar aramidan na. Kasano no ada sa baling aramidon ti asawam? Ha? Ay sana maaramid ni Pedro ti mangloko kanyak, nanang. Isungarod adya kun lapdan iti panagbas-basketball na. Tapno kanayon kami latang agkin na awatan. Sa bagay, awan matkit di bibiyang ko iti aramidon ti asawam. Masyanak lang amin kan ka, gaputa kanayon nakaapanawan. Nay, nakapulis ka manan iti pang basketball, Pedro. Wen, bakit? Mapanak manin makibasketball. Anya, rumor ka manan? Wen, bakit? Di kagdanag, tagawid ak matlaing diti balay. Ay na, Pedro, kanayon kalatan ama pa nagbasketball. Di ka kadi mabambanog iti day tangar aramidam. Saan? Bakit? Isungarod ti kayat kong aramidin. Di ka pa yan mangmangan dito'y balay. Sa dino nga iti pang panganam. Iliblibridak, dagiti babarkadak. Bakit? Mangan kalatan no mabisin ka. Kaya't masawan, di ka manin mangan dito'y balay. Saanin bakit? Mga nagtulangan iti papanak. Nakaw. Nasabat ko nila kay Mao. Sa di naman ang tipapanan na anak ko. Napan nagbasketball, tatang. Anya? Basketball manain. Un tatang, iso ti pagasman ti asawak. Husto dyan na kuna ni nanang Mao anak ko. Anya tinakuna ni nanang, tatang. Kaslabaro nga agbibiyag ti asawam. Kaslawan asawa na. Tatang, Apay, di mo lapdan ti kanayon nga iruruwar ti asawam? aga pa kami laeng nulapdak iti pagasman na, tatang. Anya? Ay kat baybay aklatan iti kayat na ama pasamak, Wala. Ngamruamen nan ti rumwar akakuyog na dagiti babarkada na. Ipang pangru na nakit din ti panagbasketball na. Nampas tayo na nagaya-ayam iti basketball, Pedro. Nagawid tayo. Umuna kayo niya gaway, Drulan. At dapay biit papanak. Sa dino pa iti papanam. Basta. Umuna kayo niya gaway. Napatag pa iti papanak. Kunak man no kakuyog mo ni Pedro anagawi, Drolan. Anda kanupay mapapanan ni Pedro, Ginay. Sa dino kanungay ti papanan na. Di na mo imbaga no sa dinaw. Ay sigurado amalumanan asumangpot ni Pedro. Day talatan agbas basketball tar aramidan na. Rabi ikan asim mangpet, Pedro. Imuna pa yan anagawid darolan akakaduam anapan nagayayam iti basketball. Wen, imbagak nga muna adan niya gaway, dadabiit papanak. Sa dino tinapanam, ta saan ka nakikuyog ka darolan anagawid? Ha? Napanak nagbasketball, bakit? Kunak man nunalpas kayon anag basketball. Ha? Kwa? Dapay nakayayama kiti basketball. Tikay ko asawain, sa balay, ti kadwak anapan nagbasketball. Anya? Uwin, kasta ngagpaiso, bakit? Sa balay agrubaw, ti nakikuyugak anapan nagayayam iti basketball. Aping nga igaman mananday tabulang, Pedro. Mapanak man ang inagayayam iti basketball, bakit? Bigbigat, mapan ka manan ag basketball. Bakit?
Naisumak nga rod niya kay ayam iti basketball. Unangam kanayon kan nga awan dito'y balay. Di nakpayin matulungan, lakay. Ay, pasensya ka, no di ka matulungan niyag trabaho diti balay. At dantolat ti pan nakasagaw katumulong kan ka. Pedro, Mala, innakaon, tanay, orayin da kaon dagiti kakadwak ama pan nagbasketball. di ka pa'y nagarmusar, lakay. Agar mo sarag to ni Jay Papanak, bakal. Amo ka din bakit mga umay ka dito balay, Pedro, ha? Saan, katay? Apay ko mga ibagak ngay. Rumbang lang adi na maamuan ti relasyon ta. Imbagak matunkan ka? Ada talangan ti agdan na kasakasawa? Ha? Kwa, di kag tanag. Ta, kanayo nakmat lang nga umay diti dagusmaw. Di kayat ko. Dito'y ka na maturog. Di ka nagawid iji balayo. Ay, sana mabalin katay. Apay kumasaan ang mabalin kat ay ayatin nakmat. Kwa, basta kanayo naklatan nga umay diti dagusmaw. Oray, agmalmalumak ditaw. Basta makadena ka. Katay. Talaga, Pedro? Uwan katay. Inal daw nga umayak dito dagusmaw. Magnamnama ka, itimbaga. Mangantaan, lakay. Kumuna ka na mangan, bakit? Di ka manin mangan dito'y balay. Mga anak to no mabisinak, bakit? Nabsugak pa yung ngamain. Nanganam ngay. Nagbasketball ka, bakit? Anya kamutan, Pedro. Aw, apay ka day. Saan tan nga agsangsangwa mangan? Kanayon ka nga awan dito'y balay. Ay, pasensya ka, bakit? Nagbasketballak ngamain. Di nakpayin maasikaso, lakay. Kanayon kalatan nga awan. Mala, di kag danag. Numalpas ti ay ayam iti basketball, maasikaso kan anaimbag. Talaga? Wen, bakit? Asikaswan kan taon anaimbag. Sa bali ti madmadlaw ko, Pedraw. Anya ti madmadlaw mao, Roland. Adan sa mo sa bali pagbasbasketbulam. Anya? Awisan na mamay, tam na makasara kak mat iti mabalin ko ang pagbasketbulan. Ay, jak maawatan day tangay bagbagam, Roland. Amo ka, Pedraw. Anya nga yung garaw ti amawm, Roland. Di ako ni bagbaga, hanggang adaan mo nga aramidam. Aha. Talaga analaing ka mga basketball Lakay, awan ka diti madmadlaw mo. Awan mat, bakit? Apay aya? Sa bali ti agparparik na kanyak. Anya nga minday ta aya. Apay, kayat mo pa'y aya ti agsiko. Ibagam lang Sana day tati kayat ko nga ibaga, lakay. May papanday to iti manugang ta. Apay ni Pedro amanugang ta. Kasla saan mat basketball ter aramiden na. Apay anak ko namday ta, bakit? Kanayon na nga ipambarti pa nagbasketball na. Kasla maawa ta kunti kayat mo asawain. Won, lakay. Sa bagay, nariknak mo't daytan. Saan laan narikna? Nadlaw ko pa yan. Anya? Saan langan nga agar aramid iti saan ang nasayaat? Talaga makaraman kanya. Oh, Pedro. Agyaman ang tada ka manin iti dagus ko, ha? Wen, katay. Gaputa kailiw ka manan. Uray siyak mat. Kailiw ka manan, Pedro. Imbagak matan kan ka, adatalaangan ti agdan na. Tapno naragragsak. Dumting to day tangal daw, katay. Uraye mo. Kunak man no nagkuyog kayo anapan nagbasketball kin ni Pedro, Roland. Kwa? Sa anak arimwan, anapan nagbasketball ita. Anya ngamin ayatim pakadakin ka ni Pedraw? Masapa amapan makibasketball. Anya? Sa dinong iti pagbasketballan na? Di mo amo no sa dino ti pagbasketballan na? Kwa? Diyak mo, Ginay. Sa dino nga rin tinapanan ni Pedro. Damagam tulakan kuanan no sa dino ti nagbasketballan na. Nagapwan Pedro. Napanak nagbasketball, bakit? Lukluk kun naksamutan. Apay ko malukon ka nga, bakit? Addan samutan babaem. Apay anak ko nam data.
Ay, jak maramid tag babae, ta si kalaeng tay ayat. Bakit? Apay nga rod apang panawan nak. Kanayon kalatan amapan ag basketball. Ha? Kwa? Ay ayam lang tay jay. Awan ti sa balay nyar aramidag. Di kag danag, ta kanayon nagtundi ti balay. Magkanak man nga rod. Day talaga ayam. Bakit? Kurang pa iti panangkis mo kanya. Anya ti kahit mo aya. Ado akis Anya? Alan Sige. Ay na. kurang pa ilakay. Ipapaot mo Kwa, nabanog kag anapan nagbasketball. Bakit? Next time tunday ta kayat mo. Ala, pagurayan nakpailaang matlakay. Ay, next time bakit talaga anabanog kag nagbasketball? Di ka madanagan. Taagkan ka manayin. Pimanawon di asawam, anak ko. Pinaliiw mo ka din. Wala nang pinaliiw kon idirabi. At dakain inawag na iti cellphone. Amangan no babae na di ka inawag na, anak ko. Talagang agdwa-dwa akon kenkwana, nanang. Ngamjak la impadpadlaw. Adda nga min mangmangag ko asayang guseng. Nga adda babae nilakay mo. Amo kon ti aramidak. Tapno matiliwan day ti alalaki, nanang. Di mo ibagbagasak tinangidanon kan ka iter aramidin ni Pedro ha? Wenrolan, agyaman na ka. Tiawanan bain alalaki. At dagayang babae na. Kanayon ko makita di babae na, Jenny. Diyak lang amin agsasao kahit. Para makita. At damot aramidak tapno agnakam. No anya tinaramid na. Isumat ti aramidak. Anya? Kayat mo sawan? Aglalaki ka, may? Day, nakapulis ka mat. Bakit? Papanam nga ay. Mapanak agay ayam iti volleyball. Anya? Kaano pa anapan ka nagayayam iti volleyball? Ita lang. Abay, amom ti kay ayam iti volleyball? Amo ka. Naglakat agay ayam iti volleyball. No nalaing ka nga basketball. Nalaing akmat nga ag volleyball. Anya? Ne. Rumwar ka manayin, bakay? Sa dino manayin ti papanam. Mapanak man ng agay ayam iti volleyball. Anya? Ay, inal daw ka na mapanagay ayam iti volleyball lang. Si Kantupay. Kanayon ka mapanagay ayam iti basketball. Ha? Isumat ati aramidak ita. Mapanak matagay ayam iti volleyball. Sino ngay dagiti kakadwam? Dua kami laeng nga agay ayam iti volleyball. Anya? Dua kayo laeng nga gay ayam iti volleyball? 1. Kasmet lakan ka. Dua kayo laeng mat nga agay ayam iti basketball. Anya di kahit mo asawain? Panawan kan. Mapanak agay ayam iti volleyball. No kayat mo, mapantapay mga iti restaurant, Jenny. Sige. Basta si katimakam mo. Ginay, anya ti kahit asawan tayo daw. Sa bali mat gaya ma-volleyball tinapanam. Taadda kakuyog mo sa bali alalakay. Isumat tar aramidam. Saan ka di mapan kamat agbas basketball? Akadwam ti babaem? Anya? Ti amom nga ta, katyak among at da babaem? Iso abay anak taglalaki akmat. Ay, saan? Ay, saan na mabalain? Ay, ayatin ka, Ginay. Ay, di nakisuksukat Among matlagayam ti masakitan, Pedro. No kabailan nak nga isukat. Kabailan kamat nga isukat. Ay, pakawanin na kun pa kahit. Ay, di nakisuksukat iti day talalakay. Agbalbali mo kun. Sina akong ti babae. Anya? Pakawanin na kun ba kahit. Diyak kayat amapukaw kay ti biyangkaw. Sikat ay ayatay. Sina akong ti babae.
Anya lagi din. Si kamot ita ti masakitan, Pedraw. Ibaga, ta nakaamiris kan. Anya laki din. Mala, agpalpaliw kan. Tapno di na kay sukat ni Bakit Baw. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay apakasiritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Basketball. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Anya laki din. Ingka man agsakdo iti pagdigos ko, Bruno. Jak pa'y nakain-ina na. Pagsakdon nakmanan iti pagdigos mo. Susan. Anya nga rod ti kayat mo ama pasama kita, ha? Kuha. Agtignay kan no di mo kayat abugkawan ka, Bruno. Day tala nga pangibabaunakan ka, di mo pa'y kayat. Kabailam mo ti mapanagsakdo iti pagdigos mo. Aginanaak pa'y mo iti Ingkan ata na makadigdigo sa kaon. Di ka nga ron agbugkaw Susan. Ole. Urayan pa'y lang nga bugkawan ka. Nagsadot ka nga asawa. Ay, piman kamait, Brunaw. May mayat ka bugbugkawan ni Susan nga asawam. Nauyong ngamin ni Bagagkaw. Pari Troy. Kasla tigri no agpungtaw. Anya nga tano papispisam met maminsan tapnog na kam. Ay. Madimit Madiday ta nga isuro-surom. Pari Troy. Pakay baludak. Day ta nga ibagbagam. Masya na ngamin kan ka. Kaputa si ka amin ang tagtrabaho iji balayaw. Aglaba, aglutaw, kan agsakdaw iti pagdigos ni Bakit Maw. Hay! Una yan. Hay! Na. Ay, una yun day taasin na ay Maw. Nagatid daw. Agpanunod kakit di anay bag. Nunasken asinaam ni Susan. Aramidem, Bruno. Ay, sana nasaya. Dagit ang ibagbagam. Pari Troy. Ay, adapay sa balya pamuspusan. Tapno di na kon ibabaon ni Bakitkaw. Ingka aglaba, Bruno. Ado timurong ta. Anya? Aglabak manay? Idinto ta kalablabak lang. Idi kalman. Ado manen timurong ta. Iso nga aglaba ka. Sigodam dagiti lalabaan. Tapno saan ta maurnungan. Anya nga tanong si Kanti aglaba. Tadamit aramidag. Siya, ibaon mo? Ha? Isinak tupay day takararwam, loko. Kayat mo? Isina ti kararwa. Ayak kayat Unay kamutin. Nauyong kalaunay mga asawa. Oh. Anya pa'y lang arod tararamidam. Agtignay kan, taado pa'y tilalabaam. Uwing bakay. Agtignaya kaun. Ay. Si ka man ang makita nga glablaba dito'y karayan, Brunaw. Uwing tatang. Nagado ngamin timurang ni Susan. Dilagbayin tayo dyan, Susan. Si ka pa yan ti mangigilgal ka nagiti underwear na. Imbis ko mga isaw. Tatang. Awan babayin tayo dyan, babae. Anya ay ati naramid na kan kataapay asur-suruto maamin na kaya na. Ha? Ay, awam mo tinaramin na kanyak, tatang. Wendaw, pinainom na ka iti kwa. Daytay ko na nagkawkawan. Isa suruto mo amin na kaya nan. Anya? Pinainom iti nagkawkawan nga? Ay, una yan nga. Nagbalin kan nga under disaya, Bruno. Bruno pa'y mga tinagan mo. Nagan ti malalaki at tao. Di ka pa'y laki nagpalda ta si Kanti aganak. Tatang! Ilutam man tinasakit asakak, Bruno. Ay, nasakit ti ramay ko ang naglaba. Susan, si Kanti mangilot iti nasakit asakam. No di mo kayat nga ilutan, makangag ka manen iti saan anasaya at kanya. Ay, imbis ko maasyak ti ilutem. Gaputa siyak ti naglaba, nagmalmalam. Oh. Apay, agreklamo ka? Kayat mo tabugkawan ka manan? Malala, ilutin kalatan bakay. Di kan agungungay. Anya laki day. Agtungpal ka matlagayam, ngam nagadupay la sa umdita. Kasi kamat kasinsin Bruno. Ibaon-baon na kalatan ni Bakit mo. Ay, anya nga ron ngay. Kasinsin ay ray. Kit isumit tigasat kaw. Kabailan naman ti umay gumatang dito tersinak. Ngam apay asaan nga iso ti umay ditoy.
Nasakit ka no gisaka na. Iso asya akong ti umay gumatang dito'y tersinam. Mangmanggag ko pa iti panang bugbugkaw na kan ka kasinsin. Sung batam ngamin tapno ammo na ti biddot na. Sigurado nga aga pa kamay. No'y naramid ko na ita kasinsay. So abay bayak langay. Siyak man ti makasarita ni Susan nga asawang Bruno. Diyak kaya ti araramidin na kan ka. Di yun tutupan ni Susan nanang. Mairaman kayo lang ti pongto na. Saan nga rod anasaya at ti araramidin na kan ka anak ko. No siyak ti makapungtot. Isalsal ko iti nagapuan na. Anya? Ay una yung ngay. No'y silsilyo iti naggapuan na. Ha, talagang aramidot dayta. Iso abagbagam di asawam. Tadi nalablabsan ti bang ibaon-baon kan ka. Neng, apay anak kaidakan. Kat saan ka pa'y anaginaw itinanganan ta, Bruno? Madmadi nga rod ti bagay. Bakay. Nasakit tintiro a bakay. Pambar? Saan ka matngagsakit itay? Sana ngagpampambara bakay. Talaga nasakit ti bagay. Iso nagidda akaw. Ingka pa'y inawan dagiti pinggan. Tumakder ka ditan. Ana ikaw? Apay ngagsipat ka ngay. Bakay? Una yung mga dato'y. Agsaksakita lang arurin jo. Amok nga agpampambar ka laang amasakit ka. Ingkakit din aginaw. Nubigat taon bakay. Talaga dya makabangaw. Gapoy ti sakit ti bagbagay. Nayanday ta pare Brunaw. Uri agsaksakit ka. Ibabaon na ka ni bakit mau? Uy, pari troy. Araramidek latan ti kaya na. Tapno saan kami nga aga pa? Anya, laki din na yan ni pare Brunaw. Ati mo pa yan, ti babaonan. Gapoy tar aramidin kan ka ni Susan. Ano saklatan ti ugali na. Nasingpet ka launay pare Brunaw. Ikamot ay ti pagnakman ni Susan. Ha? Wan pare, daytay agbutang matkin ka. Day talatan agsinsin na itar aramidin pare. Di ka kumagbalin na paspasurot kinibagat mo. Alaam giwalis, tagdalos ka dito'y balay, Bruno. Ha? Anya nga tanong si Kante Agdalaws. Tadapay aramida. Bakay? Kaya't mo tabugkawan ka manan, Bruno. Apay ayang amin na nakatangtangsit ka. Bakay? Awang mo ti madingar aramida. Kasano asa anak ka makapungtot kat nagsadot ka? Anya? Ibagampay lang nga nagsaduda. Kitsak lang arudan ti mangyawat iti aming king ka. Kurang na lang ka. Ingal nga lang ka iti kanam. Aday talamang lamdukin ti aramidan. Na yan. Kat, agreklamo ka? Ay saan? Sana agreklamo. Bakay? Masaok lang. Anya palang aruter aramidam. Ing kaalaan ng giwalis, tagdalos ka dito unag ti balay. Nagarlaunay di asawam kasinsin Bruno. Si kamanan ti makikita ka nagtrab-trabaho. Nauma akaw kasinsin ay rin. Talaga nauma akaw. O anya ngay, isinamon ni bakit mau? Saan? Jack isinsina. Kasinsin. Anya nga ro ti aramidam ngay kasinsin. Ay basta. Makabalisak tulang kingwana. Nauma ka talagan. Kasta agpanunot ka no anya ti rumbang nga aramidam kasinsin. Di mo ipalubos nga ibaon-baon na kalaang ni Susan. Ing kaagluton, Bruno, mabisina kon. Anya nga iti sidain ta. Bakay? Ikat agremedyo kamatan ano anya ti sidaan ta. Sige. Agluto ak iti naima sa sidain ta. Bakay? Pangalaam ngay iti naimas asidaan ta, Bruno. Mapanak agbanit iti ikan iti bulan. Kas kadalamays. Nagado nga ikan kinlamus ijay. Nagbanglumetan ti adobo alinuto ni Bruno. Nangalaan na ngay iti kwartana a pinanggatang na iti karne. Adamot gayam kwartana. Ay, tinasayaat. Mangala akon iti kanak. Ay na, talaga nagbanglo. Sigurado ang naimas da ito'y. Ay, kaadwak ti mangala iti inapoy ko kat mga nakon. Aday pa, umuna akon amangan tani mabisina kon. Na,
Nagkulbat matanda ito yung karne. Nay, anya klase ti karne da ito. Jak mangal-ngala. Ha? Ay, Justi! Bulong mati chinilas na ito ngal-ngala. Ay, Bruno. Anya di kayat asawan da ito. Apay nga inya dubom jay chinilas ko? Jay barkaw, timayab. Ay na. Aeroplano. Nagdigos ijay, bye-bye. Natay amin, abulilay. Pati bangos, nakugit, jo. Una mo natangay. Ha? Anya day ta sasawang, Bruno. Jay bulili takabsat ni Pataw. Nalmos di kadaratan. Na, wala mo nang isalakan ninyo. Timaray di pusa. Kamkamatin, timarabutay. Ni unay mo tay. Di po nirarya. Naglinom ba iti ambulansya? Ha? Agbagtit kan samatan. Anya da kita sasawang. Sinikbab ni Pating ni Dinosaur Jo. Kas kada ilipante kang kuton, agkibkibin da jay dalan. Iunay mo dagitangay. Di pusa, inasawa ni Baka, naganak itinwang, ninong da ni Kaldeng. Hoy, Bruno. Dinak man rabakan na kasta. Agkakanat dagiti bagbagam. Di babaya baboy, naganak iti rabay. Di marabit, naganak iti baboy. Di Kaldeng kaw, naganak mo iti kunihaw. Di kunihaw, naganak mo iti Kaldeng. Na yun ngay. Tatang, anya ka din ti mapaspasamak kini Bruno. Bagtit matan. Anya, kasano ko magagbagti ni Bruno nga anak kaususan? Agkakanat dagiti bagbagana, tatang. Diakon makasarita iti limpyo. Ay. Ala. Mapantaga ron iti balayaw. Ay, nakitaan dyan nakaw. Ay, anya tararamida mon Bruno. Pinuuram matan dagiti badawg. Bruno, isarting mo na ita. Di mo puran dagiti lupot ni Susan nga asawa. Ay na, agbalan sa mga agpaiso ti anak kao. Ay na, ngay tinaknakan na tapay nga agbalamit tayo. Bruno, di mo puran dagiti badawg. Sayang dagita. Ay, mutoy dagiti luplupot, Bruno. Di mo puran. Agluto ak iti naimas asidaeng. Aramidag nga adubaw. Keng mangisigangak iti maong. Ipakan ko kadagiti tarakin ko a dinosaur. Ay na. Nagkulbot siguro na ito'y jakay. Mangipaksiwa man dito'y brief ni tatang. Anya? Nagraman siguro. Yalo ti ay tachismosa. Sinda na di ilipantay. Kinugdaran ni Kuton. Uray lati mayap ni Superman. Una mo, binuya mo ni Batman Jo. May samo na ito ang ipas, chismosa. Una mo nagituyang. Ay, saos. Agpagtitan ni Bruno nga anak kao. Talaga ka ding agpagtitan ni Pari Bruno, tata? Ay, huwag nga rin trawi. Dak mutin makamatan. Nagtaray ngay madayaw. Kasla imposible dahil ang ibagbagayaw, tata. Apay asan nga imposible ka kakanat dagiti ibagbagana. Pinuuran lang tupay dagiti lupot ni Susan nga asawa na. Nakitak mo't ito yung sirok ti Damortais. Saan mo't nyaglaglang abagtay? Anya, kasanaw anay bagam day tatraoy. Mangmangan pa'y nga ro ti bunga ti Damortais, tata. Nakasikawail kan agay ay ayam pa iti cellphone na. Anya, Saan abagtay ni Pari Bruno, tata? Agin babagtit lang dayay. Ay sos, niimot susan diag tartaray, lakay. huwag nga raw. Kartingap lakay, ingka anawaan ni Bruno. Ang mga numatag susan nga asawa na. Ay, huwag pa ka. Delikado na ito yan na mapaspasamak. Tatang, anawaan niyo ni Bruno. Apaya nagbalin mata na bagtit ti asawa. Ha? Amum itan nga ibaga nga asawam ni Bruno, idin tuta parparigatang magtrabaho iday. Ay, ayatak ni Bruno, tatang. Diyak kayat ngagbalin na bagtit. Anya, Nagsubli ti panunot ni Bruno. Diyakon parigatan nga ibabaon. Agsingsing patakon. Nakakasin ni Bruno. Nakamot talang matlata na nakatugaw ijay salas.
Saan matan nga agsasao? Napukaw na matan tilimbong ti panunot na. Basol ko dahito eh. Nalabit asyak ti makagapo. No apay ang nagbalin abag ti asawa. Ay, inakman kiti ayaban amangan. Sana balit ang nakaluto akon. Lakay, mangan kan. Amok amabisin kan. Pasensya kan gapo kanyak. Napukaw mo ti limbong ti panunot mo. Si kamot ita ti aywanak. Kit-kitaan nakmatlatan, Bruno. Agsaukan Lakay, pakawanan na kun. Ay-ayatan ka. Agbalbaliw akun. Agtinulong tan no adda trabaho dito'y balay. Agyamanak, tanaka-amiris kamot langay. Bakay, Ha? Limpyo matanti pa nagsungbat mo, Bruno. wine. Aging babagtitak lang bakay. Day talaang tinapanunot ko awagas. Tapno makabala sa king ka. Anya? Ket agyamanak ta nagbalbaliw kan. Mabambanugak ngamin ang tararamidam kanyak. Iso na panunot ko ti aging babagtik. Bruno, pakawanan nak. Promise. Talagang agsingsingput akon. Diyak kayat ngagbalin ka bagtit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Rodel, lakay. Apay, Sara, bakit? Paumayag pa ilaang ni nanang ko dito'y balay, wan. Awan ngamin mga iwan kadagiti duwa nga anak ta. Apay, anak ko na mga awan ti mga iwan kadagiti anak ta, Sara. Apay, nalipata mon, amang rugiak iti inaplayak at trabaho. Ay, wanan niya. Inton bigatan ti panagrugik ngag trabaho, lakay. Iso pa umayak ni nanang ko dito'y balay. Ay, agyaman na nakasangpot kayo, nanang. Kasapulak namin at talaga titulong yo. Ay, makaulaw ti agbiyahe, anak ka. Nagadayo ngamin tinakaikamangam. Agasam ngay, tawalo nga oras ti biyahe, sakbay ang makadano nak dito'y lugar yaw. Ala, agina na kayo, nanang. Di kay agreklamon. Mabisi inak. Ay, adda ka din naluto ang makandita. Adda nagluto akon, tamo ka sumangpot kayo. Idasaran nakman nga rod iti kanagtanay. Mabisinak at talaga na nakaw. Wow, nanang. Rodel, anak ko. Apay nga agar-arasaas ka, tatang. Wah, ni ka din, abalayan Maria day tasimbang pay. Wan tatang, apay, di ka din mailasin. Ay na, nagpintas mo tayo. Imu daw pa yan. Sigud mat anapintas ni katugangak, tatang. Ay, di mo unay pigsaan nagsako, anak ko. Apay nga minaya. No di na manghag ibagbagak. Anya kalaki din ay Rodel. Tatang. Apay aya, Rodel. Anya ka din ti mapaspasamak ka na kayo? Apay aya. Pagkalamat ang dagita ramay mo, ako mitkita kini katugangak. Ay, tilamad madlaw mo. Panawan nakman. Kaya to, tagmay maisa. Brown out nga ta. Awan mo't silaw dito'y silid ka. Da siguro napugsat akable ti kuryente. Ituloy ko latan ti maturaw. Agsublimit la siguro ti silaw no madamdama. Kaslada nagkaraw. Hanya ngay day. Ay saus. Ay saus. Ada mangiguy-guyod iti paldak. Ay adalakit di alalya. Ay adalalya. Kasla na puyatan ka, nanang. Madlaw iti matayo asaan kayo anak katurog.
Ay, adal-alya dito'y balay yo, anak ka. Anya? Kasano ko mga adal-alya dito'y balay? Katawan mo't marikrik namin. Ada, anak ka. Awan, nanang. Nabayag kami nga agnanaod dito'y. Ngam awan ti marikrik namin alalya. Ada ko na lang arudan, Sara, anak ka. Anya ti pamanagnak yung adal-alya. Ginuyod na nga impababati paldak. Anya? Ay, ginuyod kumit lang nga impangato ti paldak, tapno sa anak ang malabusan. Anya? Nakaturog ang dagiti apaw. Nabannog da anagay ayam. Ay, saan pa'y laang magtanagawid da Sara ken Rodile. Nalabit ang nag-overtime da ngagpadpada. Ay mapanakit din ijay kusina, ta ituloy ko akanang jay imbatik itay. Nalawa mo't ti balay da Sara nga anak ka. Napintas nga may ti panggadan ni Rodile. Brown out manang. Nagidap ti silaw. Ay, sapay nagsip nga. Diyak makita ti dalan ko amapan ije kusina. Ay, inayadeklatan ati mag... Anya day, kasla rin padag. Ay, saus. Ada na nga pros iti gurong ka. Ay, ada lalya. Ay, no asino ka man nga lalya. Umatayo ka. Di na kumabot-bot ngal. Nanang, imbagak matan nga awan al-alya ditoy. Di kay kumagbutbutang. Ay, ada lalya anak ka. Ay, nanakabubutang. Nakita yu aya di al-alya. Diyak nakita. Ngam inaprusan na ti gurong ka. Anya? Ay, tunggal ag brown out. Rumwar mo't di al-alya. Anya? Ngam idi nagsublimot lang ti kurintay. Nagpukaw mo't lang jay al-alya. Ay, yan niya lakit din ni nanang. Parpar matayo laang day ta amarikrik nayo. Awan al-alya diti balay may. Alamangan kayo ninay, Jonas. Mabisin kayo lakit dain. Owen lola, mabisin kamin. Anya daytoy si Dan mi lola? Sayutay nga adda itlog na. Turta sayutay. Naimas... Ay! Apay anang griyaw ka, lola? Ada lalya. Ayan ti al-alya? Awan mo't time. Anya tilangat yal alya. Ay, nagpangit ala kay tinakita. Anya? Wan, nagalas ti itsura tila kay anakitak. Kasla na pulpugan akal daing ti rupa na. Anya? Ay, kilat mo't lang ang nagpukaw daing jengal alya. Imal aldawan. Ngam nakakita kayo iti al-alya, nanang? Wana nakaw. Talagang adal alya dito'y balayaw. Ay, saan yun nga ipilit nga dal-alya dito'y balay may? Ay, but-but nga nyo lang, ti bagbagiyo. Anya nga ron dyan nakitak no saan ngal alya. Ang mga nulupot ang nakabalay ba dyan nakita yo? Kat ipagarup yun ngal alya. Saan alupot day jay tadarupa na. Apay, mailasin nyo ka di tiro pa dyan alya. Jak unay namira jay rupa na. Angam kasla na pulpugan akal daing ti rupa na. Anya? Idi ulitek akitaan. Nagpukawan. Iso amakunak nga al-alya day jay anak kaw. Makaturturo ka kun, lola. Oray siyak lola. Ala, maturog kayaw apaw. Rabi una yan. Saan yun nga urayin dagiti dadakilyaw. Tamadamdamada pa'y amakaaway. Uwan, lola. Uwan lola. Ala, agkidum kayaw apaw. Maturog kayo kidain. Tapno daras kayo adumakal. Ay na, ay. Makapakatawa ti buy-buyaak ititibay. Ay, naglaing dagiti komedyan tayo ngagpakatawa. Ay na, marayaw. Ay, na, brown out manan. Ay, nagidap manan ti kuryente. Apay akanayon nga agpukaw ti kuryente dito'y balay dasara nga anak kao. Ay, 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 ay,
Inagkanak ti alalya! Ay, agawid ako na nakaw. Agsubli akong ije balay kaw. Apa yan, nanang? Langayo matan ti mabutbutang. Wan nga rod, nanang. Anya ka di manen ay tinapasama ka na kayo. Ay, kasanaw. Inagkanak ti alalya iti rabe ay. Anya? Ay, grabe ti alalya dito'y balayo anak kaw. Umagag kan agapros iti gurong. Anya lakit din ni nanang. But-but nga nyo manen, ti bagbagiyo ako nak. Saan kayo nga agaw-awid? Taawan ti mga iwan ka nagiti apuyo. Adamot nga ron alalya dito'y balayaw anak kaw. Awahan nanang. Iso adi yun ipapilit nga da. Malaki din. Isubli yun dagiti gargarotyo tamangan tayon. Adain sangput ko analuto amakan. Sarita taman itinasaya, tatang. Anya ti pagsaritaan ta, Rodel, anak kao. Si kajay al-alyan niya. Anya nga alalya sa asawem dita, anak kao. Si kajay al-alya nga agapros iti gurong anya, tatang. Jak amuday tangay bagbagam, Rodel. Agpudno ka, tatang. Amok ako sunadam ni katugangak. Nga mabain ka lang agparangkan kwa na. Aha. Oh, limabaga day tarupam, tatang. Kaya't naasawan, mapaisuan ka. Basta. Jak amuday ta alalya nga bagbagam. No talaga ako sunadam ni katugangak. Armam saan kat ngayon kaalyaan? Tane, mabutbutangan. Anya. Total, agpada kayo abalo tinatay. Ingkakit din arman ni katugangak, tatang. Ay, nalipatak matan tinagdigaws. Kasanumot nga main. Nagado ti inaramid ko dito'y balay da sarang anak ko. Naurnong ti murengda. Agdigusak ko ma. Ngamrabi imot taon. Sapay nagalsuman ti payod ko. Maturog aklatan Diyakon mauray asumangpet dagiti agasawa. Ay, umayan ti tuglep. Brown out manan. Ay, unayan. Kanayon lakit din nga agpukaw ti kuryentay. Yan na. Damanan alalya. Ay, di mo ikatan ti badok si kang alalya. Atsi! Nagbaon jay alalya. Ay, tulungan da! Ay, agyaman na simbang put kayaw na nakaw. Mabutbutang kayo manen, nanang. Apay aya. Ay, ikatan jay alalya ti badaw. Hindi ko kala at anagbaon jay alalya. Anya? Awan mo ti power interruption na. Apay nga ibagbagayo akanayon nga agpukaw ti kuryente. Diyak mo agidap matlatan ti kuryente dito'y balayaw. Apay? Anya aya ti nakita yaw. At damat kalugong anaiwara di taswilaw, anak ka. Kalugong matdayta ni Tatang Mariano. Kalugong ni Abalayan Marianaw. No kasta, isulakit dayjay al-alya. Daytoy ti para ken ka. Ayan, ikaw. Gusto na balayaan. Di na kun katusan. Awanan kay ti bain Abalayan. Kasta unay ti butbuteng kaw. Si kamo nagayam jay al-alya amang lablabos kanya. Makawanin na kabalayan. Saanin ang maulit. Promise. Ay kagurgura ka Marianaw. Pinagsakit mo ti pusaw. Anya? Pinagdandanagnak. Ay, nasken ka di pay aya. Nga idepem ti silaw no may nakaprosan. Anya ti kayat no asawain. Abalayan. Ay kwa, ay awan. Ay na, lipato mong dyan bagakan ka, Mariana. Sabong paraken ka. Abalayan. Napay day taasabaw. Peace offering kukin ka. Abalayan. Makawanin na kon.
Aklunek akam maliday kay inaramid ko. Ay yak awatin day ta a peace offering. Kagurgura ka, Mariana. Mala, unasim ko man tiguram kanya, abalayan. Ibaga ko, ipudpudno arik nakparakin ka. Ha? I love you, abalayan. Anya? Ay, sige na, abalayan. Pakawanan akun Ayawanan kay tibain. Kursunada nakmagayam. Ngumnasken pay lang nga idebem ti silaw. Ay, Mariana, pudno ka day nga ayatan nak. Wen, Maria Abalayan, agayatag atalagakin ka. Ay, sigay, ay ayatin kamutan, abalayan Mariana. Nanang, tatang, anya ka din ti mapaspasamak. Ang sinsin naklod kayo umatan dita sofa. Un ngagpaiso, tatang, nanang. Anya ti kat asawan da itoy. Boyfriend kaun ni Tatang Mauro Dale. Anya? Pudno timbaga ni Maria anak ko, ag boyfriend-girlfriend kami. Anya? Agbagay kami launay, gaputa ag kaarngay tinagan mi adwa. Maria, ken Marianaw, Ha? ket iti saan niyag bayag, agkalaysa kami, tapno makaadu kami pa'y iti anak. Oh, saan ka di? Sweetie? Wen sweetie. Anya? Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Brown out! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bulyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Itandudong ti pamilya tayaw, anak kaw. Awan iti pamilya tayaw, tinakapoy alalakay. Wen nanang, Kahit mga asawa kan, Manuel. saan pa'y nanang, ngem adar armak. Sigay, anak kaw. Lalaingam ti agaraw. Kaya't kumutang ti maadaan iti apo kaw. Wen ka di nanang, di kay agganat, dumteng tulat taray ta. Aganatak, takayat ko nga rudang ti maadaan iti apo kaw. Ay, wen gayam nanang, ikanak ko iti kwarta kapag gatang ko iti irigalaw. Ay, wala, anak kaw. Sa anak ana emote, no may papan iti panagdaton mo. I will support you. Agyaman ak nanang. Ninayunam ko maajay inted mo akwarta ka ni Manuel. Bakit? Abangan wag kurang. Umdas ka numuteng ko na ni Manuel lakay. Dumawat tulat ta ka numananog kasapulan. Dandanitan maadaan iti apo ko bakit? Sigurado na taer wano napintas to ti apo ko ta. Gaputan na taer ni Manuel. Lakit di alakay. Sigurado na ita. Kasa daw, napan ka di madin nagaram ni Manuel? Isumati ko na. Saan ta kanun nga urayan pa'y nurabay? Tama nga numaturugang iti balay ti ar-armon na. Anya? Apay anas daaw ka itimbagak lakay. Ar-arman na pa lang makiturugan inje balay da. Ha? Wunan niya. Apay ngay amakituraw. Kat saan na pa'y mo't anubya, taagar-aram pa'y mo lang. Kumusta gay anak ka? Sinong batan na kanjar, Armag? Saan pa'y tatang? Madama pa'y laengar armak. Wen ang nakiturog kamot ni balay da. Mabalin ayamit ti kasta anak ka. Ha? Kwa, nasingpet kanya dagiti dadakkel na. Tatang, di da kayat niya agawid akpay. Nang runa itirabi.
Anya, Ay, uwan tatang. Kastangag paiso. naghanasen no kasta anak ka. Nasing gayam dagiti agbalinto nga abalayan may. Ah, uwan tatang. Iso nga awan to ti parikot, no da kaminton tagasawa iti anak da. Malaki lalaingim nga ro anak ka. Ay, uwan gayam, tatang. Apay Manuel, Dumawatak man iti kwartayo. pangaramatam iti kwarta. Usarik angag daton, tatang. Ambuyo maten. Awan pa'y lapang gedak ita. Hala, di ka madanagan. Ikang kay ti kwartam. Agam magure kalatbit Ni, apay nga agurayak pala ngay, tatang. Inak pa'y agilako iti irek, anak kao. Talaga ka di ang mga asawa ni Kasinsin Manuel, ante. Unsya na, kaanakan. Inal daw ang mapanagaraw. Maturog pa yun, iti balay ti pagdatunan na. Anya? Mabalin ayamot ti kasta, ante. Isumati ko na ni Manuel siya na. Nasingpit ka na dagiti dadakkel ti pagdatdatunan na. Nasayaat nga rod no kasta, ante. Saan tong agparikot ni Kasinsin Manuel iti pakaikamangan na? Wen, nagasat ti anak ko. Saan akas kanyak, ante? Nagalas ti ugali dagiti nakaikamangak. Napay anak ko namday ta, siya na. Kasanaw, amin amurang da kat ipalabada kanyak. Anya, Saan lang nga day ta, ante? anya pa'y. Kida-kida yan nak ti katuganga kalalaki. Kay, anya nga iti aramidaw. Kinindayak mat ani katugangak, ante. Anya, Nagkiniday kami na. ni, gimatang kayo mat iti baboy, tata. Wen, Minerva palasang ka. Pagkasaran to da Manuel, kung tinubya na. Mga sawa mat gaya mo ni Manuel, tata. Wen, mga sawan iti mabiit. Duamat ang nagdadakkel a baboy dagita. Sigurado ang nagado ti karne na day tata. Ado, ata na isang rat nga ron a pagkasaran da. Didak tumatlip-lipatan nga awisan inton kalaysada tata. Wen, Minerva, da nagmunaya palasang ka. Di pa'y lasyak tinagdatunan ni Manuel. Kurso nadak ket ti anak yaw, tata. Anya, Wen, tata, nga maanyangay nga rod. Dinak met kayat ni Manuel. Nakasungsungit met no lumabas ijay balay. anya nakasungsungit nga bagbagam, Minerva. Kusilapan nak no lumabas ijay balay, tata. Agin inaw kamat gayam, nanang. Wen, Manuel, apay aya. Kwa, kada ko may bagakin ka, nanang. Aya day ta anak ka. Ikandak man iti igatang ko iti wedding ring. Anya, no kasta, inaklon na kanjay ar-armam. Una nang. Iso asagot ako niti wedding ring. Wala, mabiit lang ang anak ka. Lepasik lang da ito'y in-inaw. Ay! Ha? Nagriyaw ka akas la babae, Manuel? Kwa. Di ulat na ni kaskaso ginangagyo, nanang. Ay na, nakitutak lang amin, hindi natin nagyo da itabaso. Ay, bakit? Asino ginagriyaw a babae tayo dito'y kusina? Ha? Asino ginagriyaw kunak? Ay, kwa. Ay, siyak lakay. Anya? Saan ba't akas dyan ti panagriyaw mau? Siyak lakay. Sa bali lang ti panagdingig mo. Aha? Saan asi kadayjay? Siyak kunak lang arudan. Sigay, tapno mamati ka. Ulitek ti agriyaw. Ay! Na. Ay, sa balya talaga, bakit? Saan asi ka ginangag ko anagriyaw? Pag kunaamat asaan asyak dyan nagriyaw. Kaslaryaw mo ni Darna. Anya? Nakagatang kan iti wedding ring yaw, iti kayan ayat mau, anak kaw. Uwan tatang, nalpasen. Yam amom to mang kada kamay. Uwan, tatang. Apay akas lag sanod tadilam asumong bat kanyak Manuel. Di kay madanagan, tatang. Maamam mo yung tulat tati kayan ayat ko. Una tanay, nakasaganan ti maparti ababaw. Anya? Adan maparti ababoy, tatang? Adan na. Iso nga ibagam tumay. Noulyan tayong tinubya amwain. Tagsagana kamay. Uwan, tatang.
Ibagag tulad ta kada kayo. Ay, napintas ka di mo ilatinubya, Manuel. Wine, tatang. Inggatangan pa yan iti wedding ring. Kaya't nasa wine, agkasar kayaon. Wine, tatang. Ay. Aguri ka man, Manuel. Mabit lang. Apay ka de, tatang. Kumita ka man itingataw. Apay ka de, tatang. Basta kumita ka itingataw. Wine, tatang. Ha? Apay tatang. Anya tinakita yung iti matak. Na. Nangisit ti aking babaa sa ti matam, anak kao. Ala ni tatang. Tilamadmadlaw na. Nangisit mo't talaga taday ti babati matak kahit. Ay, sa bali ang isit day ta, Manuel. Anya, tatang. Kasla ay siya daw. Anya nga ay siya do asasawan nyo, tatang. Apay, babae nga gusar iti ay siya daw. Never! Kumusta nga'y kasinsin, Manuel? Kaano nga'y tilong table? Anya ang long table kasinsin siya na. Kaano ti kasaryo iti nobyam? Mabayag pa eh. Di yun pabayagan kasinsin. Nakasaganan di maparte ababoy. Jak man amo kini tatang. Di matang kiti ti baboy a pagkasaran may. Numabayag pa iti kasaryo ako nam. Kaslanwang ton ti kadadakkel dagiti baboy a ginatang ni uncle. Basta. Mabayag pa iti kalay sa may kasinsin. Mala, lapsan ka pa iti paraangam. At dabiit pa panak. Ha? Nay, nagtaw lang ti aso? Nagbalin kan a babae kasinsin? Kwa. Anya nagbalinag a babaya sa asawam dita kasinsin siya na. Nakigtutak laeng isuan nagriyawak. Wan ngam sa bali ti panagriyaw mo itay ang nagbutang iti aso kasinsin. Anya? Inkopit mo pa'y dagiti tumang mo. Akas la babae ang nagbutang ang makagat iti aso. Saan man at ilamadmadlaw mo kasinsin siya na? Aguuyong dayta asom. Naguyong dayta asom. Makapakigto. Dinak ka di kayat, Manuel? Siyakla ko man tinaram mo, tapno data ti agasawa. Ay na, Minerva. Di mon arapaapen asyak tagbalin niya asawam. Sana sikat type ko. Nagsakit mo tinday ta nga ibagbagam, Manuel. Excuse me, Minerva. Or delikadisa mo't Nagalas ti babae ang mangibaga iti ayat na iti lalakay. Anya? Urayam at ilalakay iti mangibagakin kay ti kasta. Ulam lang ti imahi dagiti babae. Ha? Ay, nagsungit ka matan, Manuel. Talaga mo't, Minerva. Agbayin ka kumamot Ala, dayjay lang nga imbagak, ngam nagadun timbagam kanyak. Ay na, wag ka na mangarap, Minerva. Iba ang gusto ko, hindi ikaw. Ha? Agtagalog ka pa yun, Manuel. Gusto hindi ka pa nagsangsangit mo, honey. Anya nga ron taramid. Ani. Kaya ka makita dagiti parents ko. Parikot ngagpaiso dahi ta, honey. Oh no! Anya taramid. Saan niya mo datatang kanana nga may saaga baglos? Honey? May puso akong babae. Isa akong sirena. Oh! Agtuktukan ba kay? Anya ti aramiden ta ditaw lakay. Basta agtuktukan. Sinurot ko ni Manuel. Ket dito'y abalay ti tinurong na. Amangan no dito'y ti balay ti pakaikamangan nan tao. Siyak man lati agtuktukan. Ay, awan mo ti umay mangilukat iti ridaw lakay. Agtuktukak pa'y. Anya ti masapol yun? Manuel! Bakla ka? Tatang! Nanang! Naka-make up ka, anak ka. Ikwa! Honey? Asino da? Parents ko, honey. Awadan ka itibain, Manuel.
kunakon kahit nga da something wrong ka. Iso asinurot ka. Tatang, Hoy, no, nagalas tila nga man nakamikap. Kas kalaking kobra. pakawanin dat. Iso gayam da ito iti kayan ayat mau. Ha! Hani pa iti inawag yo, ah. My God! Ay, kinaguyudan. Ay, namasagsagita na. Agawid tayo ije balay. Tayo ije ti pagsasaritaan tayo. Ay, mabit lang, tatang. Ay, mabay na karumura kas iti langak. Sa anak-anak ka, bra. Ay, Ha! Awan, bigyan ko. Nga oray makita na kakasta. Ha! Kamaysa, saan kamot a babae? Di kakit lukaw a tao. Ala, papagayam! Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Wedding ring! Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.